Жаман агата Качкенин колунда чоң койгон. Качкенин колунда чоң, Качкен жээни деди. Жээни. Анан Толикалга бир жерден жаңылып атабыз, тоже жаңылганыбыз үчүн тиги Райбай Жумгалга көмүлгөн, Жаманак Буранага көмүлгөн. Токмокко көмүлгөн. Ай жерде бир эжебиз бар, Жазира деген. Кемпетте окуп атып өлгөндө ошол жерге алып келип койгон экен, Бурана атасынын жанына. Ата атыңыз ким? Карпбай. Байкенге да Мисалы да. бүгүн кармап атам. Ушул погоданы да. Айтыңыз. Анан бул погода да керек. Акырын көндүрсөң көнөт. Катуураак айтып ийсең сөгүп туруп басып кетип калат. Жаманак Баатырдын урпагысызбы? Же кандай? Жаманактын өзү. Канчанчы атаңыз болот? Ким? Жаманак 7-чи. Ошого чейин санап бериңизчи. Биякта жан такталбай аткандар бар экен. Өзүңүздөн баштап. Отуруп эле айта бериңиз. Бүт болбой кетти. Мен балдарыма мындай сүрдүрүп көрсөткөм. Bir yerden başlap bana, Moğu'da men bulam. Bunu ayttım kızlarıma. Atağınızda ayttınız. Yok aytıp atmayayım ben. Atаңардан кичүүсүнөн баштагыла деп кичүүсүнөн баштап отуруп Жаманакка жеткизип ал эмес эмеге жетсет 13 атага. Жакшы. Siz азыр жашыңыз канчада? Азыр айтыңызчы. 74. Өзүңүздөн баштап Жаманакка чейин айтыңыз. 7 атаңыз. Кадыркул. Атасы. Атам. Көкала. Bunun atası. Çoro. Bekto. Jamanak. 5-inchisi şusul. 5 atam eline жетип. Raydın tukumu olganda 5 atala biri kalıp kalıp atpay ortada janagı bilinmegen menen ara sarıp törölgön mallar barбыз da. 5 atam 60-70'inde. Kazaklardan çalışkan. Ana Kazaklardan ölüp gelgen. Bunda Kocaverdi var. Kocaverdi Taylak'tan. Baytoru var. Ataların sürüştürse çıkarttı. Baytoru Jamanaktın balları da. Balası. Baytoru var. Baytoru'da da kийинки жана орустар келгенде качып. Baytor kol koyup oruslar. Ya oruslarga jana elçilikке kol koygon Baytoru. Kaçkenin rüyalası olsun. Jamanaktın. Iray. Ana Iray. Turu olur. Bu Baytor zamanda şey. Baytırıp kelgen. Baytoru. Baytoru. Onu emet kelgen. Baytoru Jamanak dep kelişken. A degende. Geskede çıkan, jurnalga da çıkan, Alatoga da çıkan. Orsuna koşulganda aytagан. Andan Jamanaktın balası al Baytor. Jo eger жанагы биз Түркү Батыр менен замандаш десекчи, Жаманактын баласычы Байтору. Орустар келгенге чейин жашап өткөн болмокто, ал кийинки эле болот атпайбы Байтору? Түлөкө менен замандаш болот атпайбы? 5 bala ya Raydan 5 öde. Jamanak küçüsü же улусу. Küçüsü, en küçüsü. Gördün mü? En küçüsü. Siz өзүңүздөн нары сүрүп барганда эле 5-чи атаңыз болот атпайбы? Ошондо жылыңыз туура чыгып атат да, жанагы 30 Biz kayısı çıkar. 96 деп айтылат да, 90. 40-cı yıllar ölgünü. 30 жылдарга чейин. Çeyini. Taylak'tan Murun öldü. Taylak'tan Murun öldü. Atağısın tulancılığın bilesmi? Atamın jalgız eli olasın. Qaysi ubagында? Qancha jashында bolalar? Adam kaç yaşında görmem? 750-ci yıllardagı kişi olup kalıp etten da Jamanak. Жоқ. 9-cı katımın 5-incisinden Жоқ, qancha jashında? Atan kança 65 yaşında. Mına özüne Bir pakeleni. bir pakele sekiriyor. Uşa bir pakeleni Секирип атпайбы ошо? Gördünüz mü bir жерде? Бирден да көбүрөөк да. 65 yılda oldu. Көп болуп кетет да. Gördünüz mü? Vay Devre bana. atalar Takta bergeni rahmat. 70 yaştan olganda
Ortada balda çok mu? Eleki de. Abi zamana kuş arıcıldı. Daha gördün mü lan? Biri 40-50 yıl arıcıldı. Jamana kandı olsa da 100 yaş var onları. 100 Şu hem 65'te olsa da 30 Yok, yıl otlar. Türkçe ayrımı olup kıladı kandaydı. Orustar bundan da taktasa olur. Jana jaman aktığında emesinçi. Türkü Batır menen жашташ тиги замандашта эмнеден улам айтылган. Түлкү Батырдын ысымы тиги Кытай тарыхында жашап калганда Пекинге барыпчы. 1758 барган депчи. Алам бул кошо бармак экен, анан жаш болуп барбай калыптыр деген сөздөн улам ошого теңеп барганбыз да. Биз ошону угуп алыпчы. Андан кийин мына 1862-63 жылдары орустар келип кыргыздарды карата баштаган. 1800 бул Тайлак Батырдын баласы Осмондатка эң акыркылардан болуп 1867-68 жылдары орустарга кол коюп берген деп атабыз. О Байтору да бар деп атабыз. Ошол эле Байторунун жашын эле эмеге жаманакка чаптап атасынан 30 жаш кичи кылып коюңуз мисалы 40 жаш чыгып атпайбы ошондо эле мисалы. Жаманак жашы ошондо 1750 жылдарга жакын. 1750 эмес да. Байтору деген 1860 жылдары Бери болуп калсын да. 1860 жылдарчы эл башкарып жүрөт кол коюп. Орто жаштасы 40 жашта деп коелу. 820 жыл. Байтору өзү 1820-15 жыл болот да. Атасы 30-40 десек ошондо 1790, 1800 жылда болот. Kazak Менен болчу ме? Bir atanız çıktı. Siz 65 yaşında törölüp siz 9 katını alıp atan anan keyin aran bir önü bir Мына Kalanı kış bolarına duruyor. 9'dan 1. ата бу жерде жана дагы бир байке жүрдү да. Байке жүрдü da бuyakta kızım var. 4 yıldan kaçan ne vere? Erkek ne vere? Erkek ne öğreden 17. Maşallah. Buna iyi mi tokuğunuz özüp durdu? Жана бул жерде байыз байке. Bir önüne camanak koydunuz mu? Niye? Bir önüne camanak koydunuz Yok. mu? Yemi koyunuz da. Коюп Kötü кетет. almaydı ötme. Көтөрөт. Bana söyle şu işin. Мына сиз Камчыбек байке айтып бериңизчи. Неберелериңизде аттарын кимдерди койдуңуз? Мына. Men neveremdin atı Şıkmamat. Şıkmamat menin 13. atam. Sıkmamak diye ne tavaştı? Yok men jamanakta aytdım. Koydu atmayın. Jamana kıray dep koyuyorsun. Жок көтөрө албайт деп атпайсыз. Көтөрөт. 10. где-то 10. atası болады. Buyursa. Kötü almaydı Мына deyken Токон байке айтып отурат тияктан. Ошондо тактарбай атасызда замана атамдын күнбөсүз ютубтан көрдүк тиги жумгала депчи. Менин атам бул киши, менин атам айтат токмокто депчи. Tokmokto Cumgal'da demey Cumgal'da jamana atanın Күнбөс gündüz var турат mı? турабы? Iraydın gümbesi var. Yönaydık var. Jamanakta kırla var. Akırın arkeologlarda alıp kastırıp DNK analiz alıp özüңөрдүн tukumlarından DNK analiz alıp turup jibерсеңер ошол болду ошол эмес бит чыгат. Анан талаш болуп биякта кантип ошо Жаманак батырдын сөөгүндө Казакстанга эме атышпасын. Жумгалдары. Kazakistan'a Жок, жана çıkacak topukta. күнбөс жаманакты кутошна. Bizden cana ensiklopediya. Taşkent'ten okuyanda жүрüşü. Taşkent Bukar'dan okuyan dep жүрөт. Ulukbek kaysi zamanda Улуу болуп кетет. Улуу болот. Жақшы, дағы бер. Улуу болуп калат. Ulukbek ulu olup kalat. Ulu Osuna olup kalat. geçer. Андай söz var. Ооба да канча Başka doğrusu. Ensiklopediya çıkarып atпайбыз. Мына ошондо эле ымандын балдарына өзүнө bir китеп энциклопедия чыгышы керек. Tuvasabı? Мына жаманатты, Байторуну, ыманды, ырайды. Anan gara men tartam. Отуруң. Makul tartı versin. Айтсаңыз көрөбүз азыр. Тартабыз тартпайбыз. Жакшы айтыңыз. Репетиция. Айтыңыз. Өтө зугалы. Yok. Bir yakta.